Šta je ovo? Šta je Kulenu? Kulen! Što je tebi, sine? Jer on pri sebi. Što se događa s tobom? On se samo suludo i bezrazložno smije. Mora da je opsjednut. Ko da je ušao nečestivi u tebe straga. Izgleda da je. Izgleda da ti se to sviđa kad se tako smiješ. Možemo probati napraviti jedan egzorcizam na istom mjestu. Profesore, šta je to egzorcizam? Je to nešto slično ko nacizam ili komunizam? To je, sine, to ti je socijalizam. Izvrsno pitanje. To ti je jako slično, a to ti je oslobađanje vaših malih nekakvih tjelesa od zlih duhova. Ja sad se ne budem više opće javljal i ne učestvujem u satu. Ovo je opće ludilo, da ovog je popao Sotona, a izgleda i tebe. Ja da bih htio reći... Jer rekao je Don Živko da zlodusi ulaze u masone, u ovisnike o drogama, o alkoholu, u seksu, u masturbante i naravno razne ubojice. I u Niku Krančara isto uđe. Njemu ga je utjerao izgleda Štimac. Ili Mamić. Ili Mamić. Prije Mamić. Ja sam te zle duhove vidio svojim očima, a ne da se o njima samo pripovjeda. Siguran sam da si ih vidio, sine. Duhove sam vidio kad su ljudi išli sa proslave jedne, onda im je bilo zlo. Razumiješ, a duhovi su išli, njih van izlazili, su duhovi, naslanjali su se na zid i čulo se duhove kak iz njih progovaraju. To su bili duhovi jer su imali užasno lošu duhu, razumiješ, a ovima je bilo zlo. I ja sam s pravom zaključil da je to zlo, odnosno zli duhovi. A egzorcizam možeš postići sa određenim metodama kojima se crkvi baviju ili s dva prsta. Porineš u požirak i onda iz tebe za duh. Zli duhovi izlaziju. Ima još nekoliko načina za egzorcizam. Recimo, staviš pred mikrofon da govori Vlatko Maček ili kao kandidatkinju staviš Bjeloglavu. U Bjeloglavu ušao zloduh. To sam mislio vas pitati da li vjerujete u reinkarnaciju. Je li kao takvi ste podložni opsjedanju nečistim duhovima, odnosno zlim duhom, a ona je očito reinkarnacija. A šta je to reinkarnacija? To je neki engleski band, reinkarnacija. Ti, sine, ne znam koliko si pametan, toliko sam i glup. Tako je. Evo, vidiš da si pametan. A šta je onda Bjeloglava bila u prošlom životu? Bjeloglava je u prošlom životu bila led na Grenlandu. Ona je u prošlom životu bila ona santa leda na koju se Titanik nažuljal, pa je potonul. Hladna, ali se plaće. Otapa se, razmeš. To je se preneslo i sad, bešćutna, ali joj non stop suze ideju. Promaturno. Ovaj se još uvijek smije ko idiot. A šta da mu radim? Trebamo bi vas pustiti malo iz razreda, a ja da se pozabavim u 4 oka s njim i ovim egzorcizmom. A šta je to? Šta je to na televiziji? Je to onaj mladi 20-godišnji multimilijarder koji dolazi u Split? I tko je ono tamo? Pa to je Boštjan! Boštjan, prodana duša! Ne, Boštjan... Zato ga nema na satu. To on je više desno. Ovaj na kojeg ti pokazuješ sa tom frizurom, to je Donald Trump. Donald Trump? Šta on radi na dočeku Nite Krančara? Možda on finansirao to? Finansisirao? Ne, nego je taj Trump, kakvu ime govori, napravil određenu razmjenu. Čekaj, izgleda da će Boštjan nešto zapjevati. Volimo te, Niko, nije ti lako, razočara si, boj se, otira te Zdravko. Reka je mrš, časi udeblja se kilu, dobrodošla na rivu, daćemo ti vilu. Daćemo ti kajička šta ima mamić, pričat ćemo kaj, samo golove daj. Kaj. Dobrodošla na Nike, u Splitu je raj. I znaj, Nike, znaj, ako ne mogneš Nike gola pogodit,
Štimat će ti Nike noge polomit. A do tada... Ajmo, baka, pivaj. Kaj. Ajmo svi pivajte. Kaj. Ajmo svi za Niku, kaj. Kaj. Ajde, baka, glasnije, baka. Ostavi poču tu. Zna sam, boduli opet nisu pivali.